بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye araba suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro shahru rabiul akhir min hijra sankanon nani na di sunyo tamni sabanay miladi nasara ka jate ba fulani mugani nani sankalo tanna bi sunye otani woro nay ambe dawda bu masjid raja wambo kono درسوا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب aka kitabu kono kitabu tauhid bonda minna ko minnana ka danteme mogo nyumaw ka kaburu bonyalida o be laba ka mogo nyumaw ka kaburu ke bolide na be bato ni bonda anye dirisu damado teme akono bi yoro min kala nanka wali ibn jarir bi sanadihi ni ibn jarir dirisu temene kuma keraka anana ibn jarir bolo na ka sanadu ye anni sufyana ka abu sufyana bolo an mansur ka bo mansur bolo anni mujahid kabo mujahidu bolo afaraytum lata wal uza ko ayen kibariya lata ani uza qala kana yalutu lahum sawa'iqa ko lata ko mo nyumande do atumbe alikama mugu kasirime kala kadi hiju dewma atumbode ke onyu mankeli nkosode ni mo nyumando tumami asara famata tumami asara fa akafu ala qabrihi ushigira ka kaburu bato wakaja qala abul jawzai anni ibn abbas o jogo kele na abul jawzai fana yore fo kabo ibn abbas bono kana yalutu sawa'iqa lil hujjaj kwa tumbe nyomugu de dila kashewa minya asamunu kasirime kala kanu nyagambe kodi hiji dew manu bato ni andona ni sarahulu lantara asrahula na ko qawluhu anni sufyan imma sufyan sawri awi ibn wayna darisu temene an kuma ninna anni mujahid wa kuma nunun bela an bata yoro juma qul afaraytum alhamjatu lil istifham wal muradu bihi tahqir ni alako aya kun afaraytum hamuja min fulani nye fa munyini dedo la nyini ye munye ku ka boru la jashi uka boru dogoyalende ku jashi
والكتاب لآبد هذه الأصنام لات والعزى إلقي كتا مؤلفك كما لبا نيني دوغيالي دي أني جاشلي كتا بولي نونو ku jasi ku doya ala ye jon kuma nyogona ninye boli nunum bato bagaw lata an uzza u bato bagaw ala ye nin kuma nyesin ulu de manabu ka boli jasi ku ka boli doya lamma jakara Allah ta'ala qissat al-miraz tumami ala ye ciiden ka sanna yele qissa fode وما حصل فيه من الآيات العجيمة أني كبكو بامنو تامن سي بامنو كرا تيدن كسنة يللا قال أنها تمام على يوفولا أو وسنة يلما لقد رأى من آيات ربه الكبرى أكو تيدن يتيك آية بوية آية تيك تامن سي بوية sanna yele do sanna yele su tumama la yo fode qala lako afaraytum lata wal uzza aw akoyin kibariya lata fana anu uzza ay ma nisbatu hadhihi al asnami li ayati al kabirati allati araha an-nabi sallallahu alaihi wasallam laylata al miras bo aw ka boli munun fuleninye nimbolu ye munye kabako ban koro kabako ban munu ni cide nyuye akasanna yele cide nye kabako ban munu nye sanna yele nya au ka bonu ye munye ukoro la ta ye munye o tamanse ukoro o kabako ukoro unza ye munye o kabako ukoro manata ye munye o kabako ukoro ni nya tawsiri doy do ba tawsiri fana yanki bariya ciden fule ka kabako munu nye sanna yele kabako ba munu nye tamanse ba munu nye nunu nye alatai ewa ayan kibariya lata wuza manata ulu fana ye munke ulu fana ye munke ulu fana besaka munke awye ubesaka ukena yawa ubesaka ugarjagewa ubesaka bana bawla ubesaka dendaw mawa ubesaka nema dawmawa ubesaka tawmanse irawlawa ubesaka kabako irawlawa nunu fana ye munye uye munke ubese munna la nyini ode qawluhu lata kana yalutu lahum ilqi na kollata kwa tumbe nyomugo de dulu yakata kuma laba ala qira'atin tasdid min latta yalutun fa huwa lattu numugo mun ko mugo nyumande do ni aya min fuleni minye la takalan chogo fuwa bala bitakfif lata kalan chogo fulana bitasdid lata bitasdid bon ako ka fo mugo nyumande do atumbe nyomugo de dila uye nyomugo de dila kadi hiju deuma munu nyofo munu nye kalanchogo inke bitasdid fahuwa latu oyede nyigili nabe nyomugu nyigi ka shirime kala kadi hiji dewma munu nya kala bitasdid tayi uluko komo nyumandero amma la qira'ati taqfif من مؤمن آية كلا بتخفيف اللات نوم شدة كلا فوجهها أنها خففت لتسهيل كلام بنكسر كوني سيرو موني ويا نغيا دي تخفيف كده بروكا كما نغيا أي حذف منها تضعيف تخفيفا كشدة انفراكا ويو توي دي برو كوي نغيا كما نغيا وغير سبق أنهم قالوا بلو سمين كو أتمنى أنكو أكود إن اللات من الإله واصله رجل كان يلوت سوائق للهجاج سويق للهجاج كو أفورا كتمي كافو كافر نونو يافو إن اللات من الإله
قل لا تتقو كويابو على تقو دل الإله وذا ويوبو العزيز مناتا ويوبو المنان دو كون نمبولي منون فلن ني كافر ويو تقو بو على كتقو دل من لسر لا رجل شيدو دو كان يلوت سويغا للهجاز ko atumbe nyomugu de dila hiju dewunye falamma mata ajamuhu tumami asarawu ya bonya wa kafu ala kaburihi bushigira ka kaburu ka kaburu batu summa jaluhu ilaha okofe uyake bato fenye wa jalu tasmiyata al-ula mughtarinatan bi tasmiyati al-akhirati uye awa atogofo foloke ke atugu togofo labanna fayakunu asluhu millati sawiqi kuma illesiri beke minye kanyomugo kanyigi summa jaluhu min al-ilahi o kofe unana ke bato fenye buna semin ko togofula min fuleninye nu don ko nyomugu dilali de latunye do ko minal ilahi togo folo uye ode tugu togo labayna mana allesri yede mogo nyuma de do atumbe nyomugu de dilahi jo kela uye tumami abora o mogo nyuma yala batora unana ke al ilahi unana ke bato fen fanaye ka bato fen togo dama wa hadhihi ala qira'ati at-taqfif azharu من التسديد وهذه برو سمين كن ننفل على قراءة التقفيف أجهر من التسديد وكا آية كلا لا تنكلا بالتقفيف ودي بانجرين وكتميكا كلا بالتسديد فالتقفيف يرجي أنه من الإله نياك التقفيف أبسغي كافو ويتغيمبو من الإله والتسديد يرجح فالتقفيف يرجح أنه من الإله ني آيين كلا بالتقفيف كان غيا نما سيدا كلا وبيت جريا لمنكو بي من جريا كافو تغيمبورا من الإله على تغمين يا إلهي كو تغيمبورا ودلا والتشديد يرجح أن أصله الرجل يلوت سويغا من نياك بالشدة بالتشديد وفنبه منجريا وبا جريا كل سرلا أتنبين يومو دي دلاهي جو كلاوية وخلو في قبره ودانت منا أكا قبرلا ولا مهم لا كلانشوغو فلا ni mogo min yakala bi taqfifi togo yimbora la tayim togo yimbora min al ilahi o bode giriya ni mogo yakala bi tasdidi lesri yede che nyumande do na tumbe nyomugo dilahi ju kelawye bi taqfifi abeke togo yimbora min al ilahi bi tasdidi lesri beke mogo nyumande do atumbe nyomugo dilahi ju kelawye nin kala chongo fula be nin deira bon ni lata uza manata anyu fo kateme boli wude do jahilu ka boli bawde nununye lata otumbe taifa de otumba bato uza otumbe makani taifa ni nyogonje manata otumbe makani madina nyogonje metumami makada yele kera chide nye nyamarali ke kamugo nyamaro katu be gurja kabwe utaru be gurja kabwe unza gurja chogo anya fo kitabu indamina na kateme وقالوا هاجا الرجل المحسن الذي يلت سويغا للحجاج وكون نينچe nyuma min fulenye na tumbe nyomugu dila hiju kelawye waytimuhum iyahu nabu la dumuni ala summa bada jalika baduhu okofe uya bato fasara alqulu fil quburi yusayiruha awsana tu'bar min dunillah
iyado Sheikh Muhammad ibn Wahab aye bonda dode ka fo min nana ka fo mogo nyuma ni dante mena ka kaburu batoli la dron o dante me be ke sababu ye ka mogo nyuma ka kaburun ka laba boli de ba bato ayo fa delay adella do yeninya adella do yeninya ni aya kono ka fo mogo nyuma ka kaburun ni dante mena bonyali la dro abillaba ka ilata abatoli de ma ki bila batoli de ka adella fule parce que lata mogo nyuma de do tumami afatura uya bonya ka kaburu bonya kaburi mbonya li labana ka ke munya ubolo akera bori uya bato ewa muallifu ye minfo asahalendo mogo nyuma koni ka kaburu ni dante mena ka kaburu bonya li la dorabi laba kilata yoro mi doroba bato de iba ke boli de ka bato وفي حاجة تهجير من القلوب في القبور دلولا بننا كم بلي كم بلي كانت دانت من قبر كقولا ولهذا النهي أن تجسيسها والبناء عليها والكتابة عليها نند قصب بلي لكرا مغو كان شما قبر سمانت كان شما دو قبر لا كان قوجو قبرك كان سبيلك قبرك تيدني أمبالي نونونا منا خوفا من هذا المهجور العظيم أسرنا دي نمبالي لفنبا من فلنيني أسرنا كان بنين دي كنو الذي يجعلها تؤبد من دون الله هم من بيت أبل لبا أبيك إبه كبورين بطو منا تيدني أمبالي نونونا أيام بالي أولا وكانتا بي nimbali li fembainde kono nu ubi illaba kike nibe kaburtigi mbatu kafara alaka wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaka tiden tunkara alaka tanuna tisibaka ya amuru ja basa tiden tumbe nya maralike na ye tiden mununci bi Allah nya dawo khabara musrifa illa sawawuhu abi tiden ndo ci kata yoro dola ba fo na tara kaburu be na koro talendo kateme kaburu toka aya ci aka ni kaburu toke kelaje ciden tumbe cide unci kanin fuya li ilmihi ciden ka doni koso annahu matu li jamani sayuqalu lawla anna lahum majiyatan ma aqtalafa an al-qubur munna ciden tumba fo aka cide unya no tara yoromi kaburu karabuni na le korota le no kateme kaburu toka uka achi uka ni kaburu toke kelenye parce que tiden bado kaburu minni ni kaburu to bora nyogon koro kaburu sola doro ni français janyana mugo ba jatemina ni ya yen nin kaburu tote kelenye iba soro fewa pendo de ben nin kaburu tigi nye min na ni kaburu tugu tote kelenye ubo de jate mina wala ubo kaburu batu falladhi yanbaghi min kaka an takuna alqubur mutasawiyata la majiyata li wahid minha an albaqiyat min kanyi kaburu beka kella halakelena kaburu do kana kella hala dola ka kere noye ka kaburu toto kaburu beka kella halakelena wode kanyi donc mbalmo ni nya iranna silamiya sariyate suwama kaburu ka bonya mogo nyuma ka kaburu ka bonya sanan ka temeni yorola jiyan laban anan ka jamana nunun kono sisa ko hakilina dobe na mogo wula oye de kafulan kafuya de nyagaya ka nyaga ka bori bato nyaga nyogombolo sisa ni wakati labanuna adonna kabila ubolo kabila kelenkele hari munu nu ukam mugo nyumon munu anu ukam mugo folo ka kaburu tundonen tunte ukam mugo folo bolo ku bonya ku karama kabila kelenkele ya ke sisa an kam mugo folo do ka kaburu an kata ewa so jwala an kata yoro injo an ka ke jara yoroye an ka ke nyogonya yoroye sanyelema an ka nyogon sore puru kabila na se ka nyogon do obe sisa mogo bolo mogo chaman ba ke kasagi katoma
kasoro mogo folo nunu ka mogo folo nunu kaburu tumbe mogo do tu do yere mais sisan ka mogo chama nin ko inanuma do ba fore ko an nya kere pour kabila ka nyogon do de do be attaque de ko an kan la nyini re sa nyele ma saran ka nyogon sore qur'ana ka kala de do bu ta kere sa nyele ma sa nyel ban ka yele ma de musim ni fe umbe faka bo mogo munun ka kaburu nunu ka mogo nyuma ka e ka mogo folo ka kaburu nunu ba ke kata ujo kata so joye kata bon joye kata kaburu nunu jo ko sa nyele ma sa an fana ka kabila ka nyogon sore balimon ni nyede ka sage kata musirtiyama ni nye boli bato de ye kasagi kata jahilu ka barama musrikani boli bato me ulu yo ke munye sisa ko ali hadara ko tanye uyo de ke tanye sisa pour anka ksiya katanye pour anka kabla katanye uyen nin ko su nunun te tanye yede nunun ye boli bato de tanye te nunun yede boli bato kanyaga tanye ye minye hadara ye minye civilisation ye minye bolu ye ku kari minye kaburu ye ku dala kenye kaburu kana bonya kateme kaburu kana bato o de tanye o ye civilisation o de nyanyele o de chiden ka barai ne minye anka sage kata anka mo folo do ka kaburu yoro anka to dila sanyelema anka nyogon sore misimu na faka sagawu na faka bawu na faka qur'ana una jigiye ni nyede ka sage kata jahilu ka bara de musrikani fulanka fani boli bato wote tanya yede mogo min ni aka kabila na aka shaba tonna fori ka bola kana dola kani turme kele dola tatenya ni nyekoy ni nyede ka nyogon sage kata makka jahilu ka boli bato de ma ala kan kisala kan tanga qawluhu sawiqa huwa ibaratu an ash-sha'iri yuhammasu huwa ibaratu an ash-sha'iri yuhammasu sawiqa yemunye woyede alikama ubafo de mashahir ni iya ewa atente summa yutihan okofe iye amugubo summa yuqlatu bitamri aw subuhi summa yukalu okofe be tamaro nyagambala ube tamaro na nyogona do bafo samuni ewa minye sirime ko nyagambala kanu nyagambi okofe badu sawiqa yo ode وقوله كان يلط لهم سويقا فمات فأكفل قبره ناكو التنبي alikama mugude dilun ye tumami afatura usigira aka khaburuka ya anni summa abaduhu wa jaluhu ilaha ma Allah okofe ya bato ka ke bato fenye kafara alaka qawluhu wa kaja qala abul jawjai an ibn abbas nako abo choko kelena abu jawjai fana yode fo kabo ibn abbas bolo kana yalutu sawiqa lil hajj ko atumbe alikama mugude dila hiju kelawye wal kharibu anna an-nasa fi jahiliyatihim no semen ko kaba ko ye munye ko ka jahilu to ka jahilala kamugo to ka jahilala yukrimuna hujjaja baitillah ko tumbe alaka so kere bagaw utumbu bonya ako kaba ko ye munye ka jahilu hada madum mugo to ka jahiliyala utumbe hiju kelawu bonya ويلوتون لهم سويغا وبي الكابا مغني دموني دلا هيجو كلاويه وكان لعباس ايضا يسقي لهم عباس تشيدم بنانكي اتومبي هيجو كلاو لامي من جم كولوجيلا ويا سورابي جلو فلede ke ka jibo kolon kono عباس يرتم بتا جيبو kolon kono ka هيجو كلاو لامي كموتو ka جاهلا لو بين هيجو كلاو بونيا وربما يجعل في جمجم نبيجا يهليه جبيبا أو نهوه أكتشير أباس التنبي جبيبا مانا تمرو ube جبيبا أبادو جين كنو pura kanyigi jin kuna kaka damudo jina ha ereje minya ereje atumbe uludo jin kono pura ka jin latimi mogo beseka ami chogomi wana hawa hu ube unanyo kono komi tamaru o fili wakati le hadri wa akom minni wakati la sara nasu bil aksi mogo kera o kontere de wa kisude mana jahilu tumbe hiju kala bonya do be dumunu tobi
hiju kala kutu ka jahiliya la abbasu be e wata ji soli kabo jamu jaba kolo kono e kayrezen kala pour akatimi hiju kala unkami pour ku bonyanai mais sisan kam mo kera o kontere wotanade yastaqilluna al-hujjaja qayat al-istiqlal ulube yastaqilluna ube profetere ulube profite comme antu bamanan kando mais sisan kam mo kera akisuye ulube profite hiju kala ulade profiteli dambela wal yaidu billahi ambe tangani ni alay hatta yabiyu alaihim ma yusawi riyala bi riyalaini aw aksara Allahu akbar useminu nonu ye mogo ulube dina fo ala kamade hari defo min yere be ulu yere ka jamana unu ka mogo la uba fo de ala mogo de do dusun kalasi ako sisan kam mogo be profiter hijo kala wala profiteri dambela awa hari ewa minammi ni asongo ye drome kelende ni hijo kala na uba feru ma drome fula ube min kachano ye hasiba ma tayassara lahum ni min no yaru ma drobo ofo hijo kala we tiya do de hari ka ewa mobile taxi passe fule nim ewa yoro minye kamsa ukay riyali durude ni hiju kila unana hijula ubo o yoroke mobile take tantande ukay realita kaminan be geleya ube minan geleya emay hari ni mogo min mena maka ni hiju den chamantara mina tumbe feru ka keme fula ebe se kasoro biduru ni hije kala ucharila uyado hiju kala utara mogote mina minde hiju wakati jama tumbe wakati mi na tumba aferu kari yale keme fula ni hiju kala utara ebe se kasoro biduru ebe se kasoro keme ninje ka porfite hije de unawa ay ko kabako de ninye ube munan songo geraya وهذا في الحقيقة قطع عظيم أكوني حقيقة أكوني قطع بعد أكوني قطع بعد من ببروفيته هجو كلاولا لأن الله تعالى يقول بس ألاكم مسام من كروتا لنو ومن يريد فيه بلهاد بجلم نجيقه من عجاب عليم ألاكم قرآن كنو أكوني مغمي نيالا نيني كو إبه جنة كتونياليك حرمولا مكاي ko alabi ila nenen la jabala min biladimi wa kayfa biman yafalu li hada ako chogodi mo min be jenge nyereke ala ko liya la nyini ko be jenge makadro ko alabi ila nenen la jabadimi na ima kede ka jenge ka ila la nyini nka jenge nka tonyalike ni ya la nyini dro ko ale alabi ila nenen la jabadimi na chogodi ni mo min nyake amma makan ka utafwa no be minan geleya be fere fe ngeleya kan mo ma aw anyere kan mo do be munun kedu hamalatul hajj munun de hiji dum beta aw kanka hiji dem munun tara makka ka jahilu to ka jahilala ubu bonyade me wuluba aka hadiya songo akalla ya songo uba trankide ka du hadiyate fagawiye abetede me azansi tugu do ka bara yo de be profiter milinke ka wori mi soro hijula amma fo bede nyuma mbula de me adon be ulu ka wori soro min be hijula u be profiter hiji don ka hadiya songu ni kala ya songu de la ka tranki ka do taye munye awa ni mo min ba fe mo ka hiji ka mo ye ni mo min ba fa le muraka ki ka mo ye na te ne ba ke abese ka mogo tanka ahiji wori mina mogo tanka lumura muri mina mogo kele ebese ka almura ke mogo tanye sinya kele ya mogo kele mbese ka hiju ke mogo tanye sinya kele na abese ka mogo tanka wori mina abado ka jifa kono koni ale tara ko ale be hiju ebese ka hiju ke nimbe ado ba fo koni ale tara ale be mogo sara ube hiju ke me atem mogo kele sara na be hiji mogo ka mogo ko mogo be jahilu tumbe hiju kela bonya au be profite wala ko ka wori uddu do be wori munum mina ulaya na utara an ko be haramu kerefede iboray ka wotoli ko do na haramula na utara be taw fili yorola abe mobile de takana haramula
ni wori tiku ite se kana haramula ebe to sode kono dow tayede abe fengo fendu ayre ka so kono ye ode be awun boloya e ka tabane ni worti e bolo yere ka ta dumuni sa kungo bi minaye ite dumuni ke ka sagola betede me dow de kala hala benina antarawo amba addo kala hala den nyambodo dow yere be profita kala ya songo nunu ndela utelle ya nunu fakanu uchogoy en ko de la kafu ako ale yere sababu minye ale yere do azanzi kola ale tara hiju de ke usigile dondola azanzi tugu dobe baroke yala unyana na ale kode wa ube mundo doko ko ale ni ewa mugo ewa kemenani de tara hijorola komme ko ale ye mugo kemeni mugo biduru de ka lahiya kantige ko ale ko sigila ko to utarami kemen fulani biduru ulu kala ya songo tarame ko ale sigile ajanji tigire yonni fo ko ale ni mugo keme nani de tara me ko ale ye hadiya faga lahiya faga kemeni biduru de ko ale sigila ko ko fulani biduru tarami ko ale na ale inde ale afo to nyogo do ye mbe min fo ye ankado ajanji kola hari namma pensoro anka mugo min beta hiji akalle ya na faga na chogo nyuma ne yen nimmede ne nimmede awa nyere ajanji tigi do ya fonye ako mugo ni eko eka to ibe wori mimmina ako ni ay mugo chama mbe wori baw fo ko ya soro ajanji koni hiji kola ako profitera Allah ya yoro de la hiji de kala ya yoro ako ibe profite yoro de la ako sino ka wori sora la chogo ya dola ako te soro de balmu alakan kisala kantanga nin fo kunye munye buno semunu ye kuma min fo akam mugo ka uka jogo ye nunye hiju wakati ube mina ungele ya hiju deunka ako ye kataw bade awo munun fana be bila hiju deun fana nye kabwanka jamano katanu ye katun nambara ye katu jamfa ye mbalima ko belebele bado de ala ko ni mugo yalla nyini ko be tonyali ke makka ko ale bi lani la jeme diminena e mi nyake do ala kan kisala kan tanga mbalima وقوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج رواه أهل السنن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كارسام عبد الله بن عباس ملك جكبو فرابيما قال قو لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جائرة القبور كم muso munun beta kaburu jiyara ko cide nyudanga wal muttaqina alaiha al masajida ani munun be kaburu mina kuke misiruye wasuruja ani ka lampa mene ka kaburu mike lampa mene yoroye ube kata busi mene ko cide nunun be danga arwahu ahlu sunani sunna kitabu dunke wuye ni hadisa mafula قوله لأن هو الترد والإبعاد عن رحمة الله لا نكرم من جيني كي مبو كبو على كنمما ومعنى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دا عليهم باللعنة ناكو تشيدين مدنغا الله نيني مونye تشيدين يدعو كوكا كودنغا نمغنون منها وقوله جائرة الخبور ناكو كبرو جا موسو منو بتا كبرو جيارا جائرتي جمو جائرتي موسو منو بتا كبرو جيارا جائرة كرو جمو دو جائرتي وجمو دي جائرتي وجيارة هنا معناها الخروج إلى المخابر وهي أنواع كبرو جيارا من فوريا لنيني موني كبوكتا كبرو سولا نوني الدمدو ديدو منها ما هو سنة وهي جيارة الرجال لإتئاج والدعاء للموتى كبر جيارة نوني الدمدو ديدو أدوية موني سنة كجيارة ويدي تشيو
ukata kaburu jara puru ka waju ani puru ka do ke suye nin kaburu jara shogon bin fule ni sunna e ye chede e kata kaburu la kata kaburu jara puru kaburu jara ni e waju ani fana ina do ke suye ni sunna tai wa minha ma huwa bid'atu kaburu jara dobe wo ye bid'ah وهي جيارتهم للدعاء عندهم وقراءة القرآن ونحو ذلك كبر جيارة شغو دوبي ويبدي ويدي منهم بتا كبر جيارة للدعاء الأموات للدعاء عندهم pour ikata دعاو كبرولا اما كبر تغو ويلي فلوري افارا تارا جيارة كي iko mogo nyuman kaburu de nonu nye mogo nyuman kaburu de fule nunye ninye ala deli kaburu nonu na akacha la fela binjabi mogo min beta kaburu jara kata duawu ke iyereye kaburu ulade ube kata kurana kalando de ke kaburu la ona nyogo naw nin jara de to ko bidia e nyana e ma kaburu tigi walere e tara ala de wele kaburu la e duawu ke kaburu la e jatela mogo nyuman kaburu de nunu nye minye ala wele ya nye duawu minke ya be jabi itara duawu ke kaburu la ube itara kurana kala kaburu la ube itara ibe ayatul kurushin ube ni itara iridu de ke kaburu la kati isonzoro kata iridu doke ko itara kaburu jara ke nin kaburu jara sugu ye bidiya ate sugu nafa barajite e o minha ma huwa shirku kaburu jara dobe oye mushrikiya de وهي جيارتهم للدعاء الأموات والسجاد والانسجاد بهم kaburu jara do woye shirku woye munye woye de kasu wole ani kademe nyini sufe mo munum beta kaburu jala kaburu tige ebo wolere kademe nyina fe wori sighasati ani kadama kashi ala wa nahwi jalika ani nonu na nyogona nin kaburu jara ye shirku de nin billa bo silamiya kono de pew kata kaburu jara ka kaburu tigun wele ka deme nyinu fe ka dama kasinu ye ka dafalen kenu ye nin kaburu jara sugu ye shirku al akbaru mukhraj min al milla fulan ka fu yakumba badi rabilla bo silamiya kono pew wa jairu ismu fa'il يصدق بالمرة الواحدة ناكو جائر اسم فاعل دو هر نمو من تارا كبر جارا شنيا كله دي أبي سباتيك كو كبر جارا كله هر شنيا كله وفي حديث أبي هريرة أنا أبي هريرة كحديث كنو لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارة القبور أبو هريرة كحديث دونانا ciden ko muso munum beta kaburu jara kosobe ko ciden danga ciden muso danga munun ka kaburu jara ubake kosobe min shiqati mubaligha jawarati alqubur bi tasdid alway kawawin kasidda kala wa hiya sifatu mubalaghati tadullu ala kasrati waye mankutu min fora kasha damma mana be munyira munum beta kaburu jara kosobe kachaya ay kasrati jiyarati mana jiyara chayali minni abena franfan shaw ne yennin na fayin soro jawaharatil quburi nya na fasoro karamo fulo min bolo aya sura do alhamdulillah sigilemba ka halaka kuna kadir sula abdul muhsin abadi dole ya nyinin kan muso ka kaburu jiyara ma ko muso ka ta kaburu jiyara haram ko muso ka kaburu jiyara haramu de ako munun ba fo ko muso be se ka ta kaburu jiyara ma kana chaya de ko pasge ciden ko jawarati bi shighati mubaligha ko kana ke ka chaya de min na tara wati de ko basi tala ako ewa hadisai nana bi shighati ha مبالغا لا ليس اكو حديث جوارتي ليست بصيغه المبالغه لكن بالنسب نسبيه دو معنى كل نيني دي مسو كان تكبر جيارا فيو
ako sigatu mubalagate ako nisibade do la nyine de muso kana takabur jarafo ako aw mame qur'ana kun ala ko ma rabbuka bijallam lil abid amana sigatu mubalagala mais sigatu mubalagala do nisibade do ako yala mugo ma rabbuka bijallam lil abid siga mubalagate yala mugo bese ko korokewa ko ala be tonyali kede mata chayade ibe saka korokoya Allah nyidi de Allah te tonyali ke few mi anana shigati mubalagha min nisibade do awa ko jawarati fana yote anana shigati mubalagha lana namella nyini te mubalagha nyilla nyini ye nisibade musode kanata kabur jara few wa qawluhu wal muttaqidina alayha al masajida na ko ni mugo munu nu be mishirin mina kaburu mina kam mishiriu ke kaburu la haja sahidu min al hadith hadisai ndo kunyere sahidu ya nirodin ha akambe haja sahidu min al hadith hadisai nyere do kunye ni yorode mana chide nye balilike mishiriu kanajo kaburuka ay alladhina yad'una alayha al masajida lanyine chide nye mugo danga mugo munumbe mishiri bila kaburuka wa gari sabaga أن اتخاذ القبور مساجد له صورتان أن يفكتم أنكو كقبرو كمشيريه تشوغو يفلا دبالا تشوغو يفلو أن يتخذها مصلى يصلى عندها كقبرو كسليروي نيبي سليه ni salira kaburu la doro hari nima misiri jo ya mina ka ke misiri ni nye fuloy asani fulanna binawli masajid alaiha niye misiri jo kaburuka ya mina ka ke misiri kaburu ke misiri la hala fulade niye kaburu ki ka salliro e doro ya mina ka ke misiri hari nima koko jo a cogo ya fulanna niye misiri jo aka qawluhu wa suruja jamu siraj na ko suruja siraju fana jamu de ku fara nyugon kade suruja tugadu alaiha suruja layla wan nahara la nyine munye kallampau mene kaburu ka sunu tile ka boshi do mene kabila kaburu do ka sunu tino o boshi mene de mbede ube kallampan do mene kabila kaburu ka sunu tile o lampai mene de be kaburu ka tajiman wa qulu'a fiha ka ke kaburin bonyali kama ni danteme kaburin na ci dañe balili ke nim fanala wa hajali hadith ni hadisa min fulani nye yadullu ala tahrimi ziyarati an-nisaa lil qubur ne hadisa yedelu la iranna ko aharamu yara musokata kabur jara bal ala annahu min kaba'ir junub bal hadisa nya iranna musokata kabur jara junubu badir لأن اللعنة لا يكون إلا على الكبيرة parce que danga teke foy kan fo junubu ba cirente mo danga foy la ni junubu bate ويدل على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها حديثن يدل لا يرن فنا حرام يرى مشرك جو كبروك حرام يرى كبروك سليروي حرام يرى اكلم فم من كبروك وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعله أو نونو جنوب بارك جنوب ديرو كابو جنوب باولا كبائر جنوب ديرو كابو كبائر جنوب لا بس كتيرة نياكي بغا دانغادي المناسبة للباب ها ko anka joya parce que ambe do mununa faramfansha bula kosobe faramfansha bula kosobe o bette saka ba dersun kono aro de ato nyere tumba ke kinyere tele fo mbette mette dowla pour mais wakati ta asro ambe ala deli alaka wakati wara dama inshallah subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أرابا سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بناني أني وورو شهر ربيع الآخر من هجرة سانكانون نانينا بسونيو تمني سباناي ميلادي نصارى وكجاتي بافلاني مغاني ناني سانكالو تانا بسونيو وتاني ووروناي أمبي دورابو مسجد راجع وامبو كونو درسوا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب aka kitabu kono kitabu tawhid bonda minna ko minnana ka danteme mogo nyumaw ka kaburu bonyalida o be laba ka mogo nyumaw ka kaburu ke boli de na be bato ni bonda anye dirisu damado teme akono bi yoro min kala nanka ولي بن جرير بسنده ني بن جرير درسو تمنه كما كراكا انا بن جرير بولونا كسندو اني سفيان كابو سفيان بولو ان منصور كابو منصور بولو ان مجاهد كابو مجاهد بولو افريتم اللات والعزى ko ayen kibariya lata ani uza qala kana yalutu lahum sawa'iqa ko lata ko mo nyumande do atumbe alikama mugu kasirime kala kadi hiju dewma atumbo de ke onyumankeli nkosode ni mo nyumando tumami asara famata tumami asara fa akafu ala qabrihi ushibira ka kaburu bato. Wakaja qala abul jawzai anni ibn abbas o jowa kele na abul jawzai fana yode fo kabo ibn abbas bono kana yalutu sawa'iq lil hujjaj kwa tumbe nyomugu de dila kashewa minya asamunu kasirime kala kanu nyagambe kodi hiji dewma nubatu ni andona ni sarahulu lantara asrahula nako qawluhu anni sufyan imma sufyan as-sawri awi ibn wayna darasu temene an kuma ninna anni mujahid wa kuma nunun bela ambata yurujuma qul afaraytum الحمجة للاستفهام والمراد به تحقير ni alako aya kun afaraytum hamuja min fulani nye fa munyini dedo la nyini ye munye ku ka boru la jashi ku ka boru dogo yalende ku jashi وما حصل والكتاب لآبد هذه الأصنام لات والعزى إلقي كتا مؤلفك كما لبا نيني دوغيالي دي أني جاشلي كتا بولي نونو
ku jasi ku doya ala ye jon kuma nyogona ninye boli nunum bato bagaw lata an uzza u bato bagaw ala ye nin kuma nyeshin ulu de manabu ka boli jasi ku ka boli doya لما ذكر الله تعالى قصة الميراث تمامي على يتشيرين كسرنا يلي قصة فودي وما حصل فيه من الآيات العجيمة أني كبكو بامنو تامنسي بامنو كرا تشيرين كسرنا يلي لا قال أنها تمامي على يوفولا كو وسرنا يلي ما لقد رأى من آيات ربه الكبرى أكو تشيرين يتشيك آية بوية آيات تشيك تامنسي بوية سنة يلدو سنة يلسو تمام لا يوفد قال لكم أفريتم اللات والعزى أو أكوين كباريا لا تفنى أنو عزى أي ما نسبة هذه الأصنام لآيات الكبيرة التي أراها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الميراث أو كبولي منفلني nimbolu ye munye kabako ban koro kabako ban munu ni cide nyuye akasanna yele cide nye kabako ban munu nye sanna yele nya au ka bonu ye munye ukoro la ta ye munye o tamanse ukoro o kabako ukoro unza ye munye o kabako ukoro manata ye munye o kabako ukoro ni nya tawsiri doy do ba tawsiri fana yan kibariya ciden fule ka kabako munu nye sanna yele kabako ba munu nye tamanse ba munu nye nunu nye alatai ewa ayen kibariya lata uza manata ulu fana ye munke ulu fana ye munke ulu fana besaka munke awye ubesaka ukena yawa ubesaka ugarjagewa ubesaka bana bawla ubesaka denda umawa ubesaka nema daumawa ubesaka tawmanse irawlawa ubesaka kabako irawlawa nunu fana ye munye uye munke ubese munna la nyini ode qawluhu lata kana yalutu lahum ilqi na kullata kwa tumbe nyomugo de dulu yakata kuma laba ala qira'atin tasdidi min latta yalutun fa huwa lattu numugo mun ko mugo nyumande do ni aya min fuleni minye la takalan chogo fuwa bala bitaqfif lata kalan chogo fulana bitasdid lata bitasdid bo ako ka fo mugo nyumande do atumbe nyomugo de dila uye nyomugo de dila kadi hiju dewma munu nyofo munu nye kalanchogo inke bitasdid fahuwa latu oyede nyigili nabe nyomugu nyigi ka shirime kara kadi hiji dewma munu nya kala bitasdid tai uluko ko mo nyumandero amma la qira'ati taqfif me mo munu nya aya kala bitaqfif lata numa shidda kala فوجهها أنها قففت لتسهيل كلام بنكسر كوني سيرو موني ويا نغيا دي تقفيف كده بروكا كما نغيا أي هجف منها تدئيف تقفيفا كشدة انفراك ويو توي دي برو كاكوي نغيا كما نغيا وغير سبق أنهم قالوا بنو سمينكو أتمنى أنكو أكودي إن اللات من الإله واصله رجل كان يلوت سوائق للهجاج كو أفورا كتمي كافو كافر نونو يافو إن اللات من الإله قل لا تتقو كو يابو ألا تقو دلا الإله وذا ويوبو العزيز مناتا ويوبو المنان do kon nimboli munun fulen ni kafiru yu togo bo alaka togo de la
من لسر لا رجل شيدو ديدو كان يلوت سويها للهجاز ko atumbe nyomugu de dila hiju dewunye falamma mata ajamuhu tumami asara ya bonya wa kafu ala qabrihi bushigara ka kaburu batu summa jaluhu ilaha o kofe uyake bato fenye wa jalu tasmiyata al-ula mughtarinatan bi tasmiyati al-akhir